Thike Karbi Farmers Association, Lapenke Karbi Unemployed Youth Association, Students and Youth Council, Indigenous People Justice Forum of Assam, Hills Progressive Youth Association, All India Karbi Students Union, KSA, Letumlas, Song Truck Senior Captain Room Pepe, now to Kermina Kikichu Halam Tegala Punalo, J. Lahorizan Tea State, Lapen, Nilmar Kumar Tea State, Alumni, Bagana Putak Sinili Tumpini, Michael Papua. Atipi alam ke Lapulo J. Labangso Lahorizan Tea State, Lapen Nilmar Kumar Tea State, Alumni, Labangso Kahorisa alam ti Penangan Arji Dinglo. Nikan trip hot truck dulu Labangso Long Lea Aputak. Penangan alam keklah. Keceng si bens milik tumninje polpo. Lahorizan Tea State, apen Nilmar Kumar Tea State, ahem pu binong etke keciwai tak let Robin Bromo. Alang like ahok pet along le ahem pu lo. Alang li 2004 ningkan sila bang solong le kenam du. Hanuman Tea State Company hasut Kolkata pe sila bang solong le sabagan keklah. Labang solong le alang le tum cer kesulai ne jok alang le tum Nilam Pidelo, Lasi, Labangso Hutke, let Robin Bromosi, Namdungalo. La Penapi, Robin Bromoga, Labangso Sabagan Kisulaji Pan, All Assam Central Environment and Forest Protection, CNGO Menpensi, but CNGO Meni Pupensi Alamli, Labangso Sabagan, Sulai Bomlo. Labangso Hut, La pusidang bom bom akiban ke pilo cuma thake pele kheze puino do lake nagaland amune alang lila bangso ba NGO long chi joglum pen kachi joglum pen jog la bangso sa bagana putha ba asona sona lama klango Robin Bromo alang ipanda kosan mene ko pipane pathi lolo la ben gumagan pathi ne ba pinya ni chini dal dal sita me alang li thilo ta jog tidak ta pibang ke pele kheze bangke lake nilong le Kacikami pasalang ni penang bor ilo, lapena ke dilong le kuci putih bro. Setamnya hok pebang ke, lake kitilot Robin Bromosi kenam dengke kalong le. Laso putah kene tum penangan council on setamnya memorandum setamnya pidam lo lakan approve setamnya tum paklang lo. Lasino le tum kajuang tum ke pele kese kumal lo kuban. Pele kese kunap nasi dana si jawalong lo. Lapen pele kese kunar asor lo, kunap pe lo bangsi tum kajuang tum. Cini dah mau alang like inu Nagaland amune. La selang ni dada Assam long ria lo ba Karbiang long ria lo kosonsi NGO lo amen ki do ko lo. La pe kosonsi ni long le polang ni chi pu lo. La sin ni tumbang ke council authority CM la pen ke land and revenue la pen joint secretary ala lo man ditum capital kam tu la lo je la so non kamsa ki do bang por hu alang itu mah hok pet ahem pupan insai nanji lapen ke laso along pele ke saya pan ke long le bang ke pilong le pusini tu song do ames me puthi blo ate ke pipolo Robin Bromo alang ni thilot api alang dia hem sor ke opun tipi itu mo ke Karbi traditional ron lo je apina jong si thilo pata apiso si land rights ke longpo laso na tha si alang opun tipi apa si NGO pensita me la Robin Bromo chibo je api ke NGO penke ompun tipi masih laso asa bagan masulai di pandang tupek malu. Lasi ompun tipi laso long lebang ke long nang je rights do. Lasi ni tumbang ke song ada kido ana song bangke laso long le no pinat bangke kangsa yani nale lo judgment people. Lasi laso ni bangke ompun tipi masih long le ke people veng nampo. Jong si people pe ko de ni tumang bong stame bani tum song mes stame ka song de mang kate ko nang kok to. La Labangso putha song truck senior ke tum chesong si posters me pabolo militu je pele kheze aron re pan longle naka chirai don putha ke pele kheze pa insai nang ji lapen hengkang sam sna beng nang ji bi tum posters na me pabolo lapen je CBI inquiry nang ji je let Robin Bromo de Kardita Robin Bromo koso si kithi lon ma labangso putha me CBI inquiry nang ji posine tum so dapen nitum Ninje polo la pen polo la sana dasi tum poster sistem pa bonlo sistem pinya ni council pen higher authority tum samri lasi non e polo tum la baso press media koi pele tum chuni ri thilo je
Robin Romo ko so si ki thilo ma la bang so bu tha proper and theory do nang ji la pen ke prabjin pen pele khezia phan ke hem kang sam pen vek nang ji la no tu pini press meet long ke pachini kwan lam ti pi la bang so bu tha ke sidan bom la sita me pilo ka chiplang ke foreign la bang so long le lo foreign bang lo pilo ka chiplang bang ke kidam ta joint secretary apke hai Michael Timung alang li kidu una hut pele khezia phan 11 crores tak ka pidelo compensation pidelo last minute tum kardu kam tung la lo council authority land revenue yam la pen joint secretary Michael Timung man kardu kam tung la lo je la bang so long leke pini ani ho pe ham pu jini la om pu ti piro nei pele khezelo nei paklang da de pran also sin compensation pele khezia ham pida la bang ri tum pini arjun tum du la pen la bang so akes no ana juje la juje prang le kosan si pida la bang so kutha gele tum pinrem nang ko la pinrem nang ko council ai land revenue ye la pen ke joint secretary la pen KAC CM la lang tum se la bang ke dai to che nang ji la bang so long le ke pini ani a hok pel hai pu klang la case do bom la pini ani ta judgment people la nang de kosan se la bang so long le a compensation le pini ani pele khese ham pidel 11 crores tak PLO pini ani lason pute om phung tipi bhasa ta me pini ani land compensation pi vek nang ko pele khese konane nagala na mone phanyang se 11 crores tangka pite pute pini ani om phung tipi bhasa ta me 11 crores tangka ke pinang ko a hok pe tangka la jandu 47 crores tangka do la bangsu Nirmal Kumar T state la penla horizon T state along le long compensation na kidu kasi ne to machon ni gang tong la lo jeno 11 crores pele khese an pelo la si ala kum jo si pele khese han ane samjena pidalo de la sa ai ke na ke om printi pi han pinam ko ba jo si om printi pi na pi pe 11 crores pele khese han pitam atangka sa me ala tum pele khese da me chiri tarna ko ba ka Michael Timung joint secretary ala me sa me ajak pen sa me la sa tangka bang chi an